Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bot oni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Tuni December ni sim som na ko ni ho a van noi ke so chule ai time sa kon ki mu Thusoh phamet ho Chinese nam mite adinga ki thang at ta le vanoi mite ngai sangchan na len ta khanin Chinese te astronauts ni in van tham zola Chinese te Tiangong space station pamlam a nidan kolam ke mangcha in na to na Aheloute hi tu chung China te in van lai zola space station vela va le over station ho van tham zola nen leng le hon asu sit na loading a sim tha na ane uhin achi sa kum som ni le ni sunga vanoi zahi tabang bol thoina nei United States te bo ani hi chu a kho Aheloute na chu hitai senjo 19 kri ho hen hi chilai mun vela hi khaguplam thamding u space experiment technical test le adang extravehicular activities ho anei ding u hi lol hin na in malam a space lam to ki sai a China te adinga kalsol ma chala len ta kha chu hin luting a hi akiti Chimpay cyclone chito tia ki he in France gam mungam ha mho overseas territory la mayoti kitimun anabozi in gam sungpum pi zanlaizin curfew phondo an hitan hi azi chu hui pi hatta le chimpay ki thua gam sungmi pi builai za hi zanteng mi phalo khen khenin thilla lo achomji hi kiti France Prime Minister Elizabeth born in Thusoh Lahkhom to mi somni le nivel hidan anata alang in chule Interior Minister akuan to pon in thina to mi hata ki beding in asaize hichi chimpay ze atu chana machana tu mi sang khala zathum le somsegila thumjong alingtai akitin gamsunga health service kol phameiwa kiza mana infrastructure jo se asu boi so hel chu hitai French paite len in kisu khan ho situ ho chu Reunion gamkai za anapulut ve French President Emmanuel Macron in Thusoh chu wangse umta ahi atin nailama mayoti gam sungjong vilhana naiding intu na anaise cyclone chito himaban a mambi lam anabo kinin hichlai mona chunmi somthum lali in thena ato in chenna gina in lalo sang somni la sang thumwal asusiket in hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in Syria kaya buffer zone munho adia mang halman muna Israel sapaite pansading ahidan u anaphong do e azi chu Israel gamsung ven bitna na ding amun hi poi mota hi hitabang thulu na hi ni ho ba masang a buffer zone pan a thanglam Syria gamsunga phapem anala azo utolhana ki phongdo ahina bana Syrian President Bashar al-Assad in agam sungdal ha anazam do zo Thusoh khat chu hi Thusoh chunga hin critics loi khatin Syria gamsung boini le che chaw hi agom komla na na iwa achi sa 1974 koma Syria le Israel in kinup to na nailhan Israel in apal ke na hi ati United States President Thadinga Thando Donald Trump in India in alam lo ta US Thusoh ho chunga kai ala naw chunga atatu to a dombu na ding in gi na nizin hi India in sum kolvai na hoilo to in a chipi atin hichitu a tha be a ke hopi na anei pi a US trade deficit sulhom ahina ding a pan ala na ding in anaphong to e Donald Trump to say he phat masa pana an GP American Thusoh ho khanto sa vanoi gam ho to sum korvai na lampanga ki ka o velvet ding an GP jing khat chu hi Japanese State Space lampanga atha abia kigot na anai jingnaw to kemanin December ni simsom la gate ni hua Jeros 2 satellite van thamjol ading a anaka do uchu analo samkitan hi hichi Jeros 2 satellite hin North Korea te misar na to na ho ve chil na ding a kap do ding anatum u hin la awang senum ta in anaka do zo u minute thumle second sagi zowa anapo za pai ani hi het thei kha choma sa pena dinga anabui piu rocket zong chu asri sa Mars la analo sapsa anahi
Kuki-Zo Council kiti kiloi khom na Manipur kapon hichi kiloi khom na hung ki pa na le ata alhem ahihi kichi lo ta ahitin Manipur government nui Directorate of Information and Public Relations DIPR statement khanin asai in hi KZC in headquarter anay lamka kiti district zong aumpoi hichi ze hin hitabang kiloi khom na ho Manipur pamlama hung ki pat hiding nasata agin mo the hitin DIPR statement chun asai in hi kinai pi gam country ho akon dan to kito lawa hung ki chawlu na omzia lung hi mo na akinay zingla in Ministry of Home Affairs Government of India in protect area regime to Manipur Mizoram le Nagaland ahin nung kwai hichi dung zuya hi foreigner Manipura hung lun ho pata kivasweding ahin hitabang mi ho chun Foreigners Protect Area Order 1958 dung zuya Protect Area Permit PAP anay ngai ahi ati Police in hichi thu hi phata ave suahin na to athil bol ti lo abol zi ule hichi ho na to adan le atu mu Hetna ding FIR zone ki bol ding hi kiloi khom na ahung ki patdan ki hechin lo ho akon Manipur mi pi ki kangkoi athu se ula pi lo di injong nge na anay un hi hitabang unauthorized organizations Aheloute individuals ho press release so pi lo di injong national local media ho nge na anay in hi chuli center government le agency hon hitabang kiloi khom ho Thusoh na asa lo di injong nge na anay in hi hinla he thei khachu KZC hi Kuki-Zo nam mi te zo se ding highest decision making body adinga MPC sol aba kai ho zo se pana an kisim do hin Kuki nam mi te chamla jalena ding kisim do KZC chunga meitei ten Thusoh ni ding ima anei povin mabana agil le azapen ahung hido ateni de akilhen do lam kai hol mi pi10 batlin ta anei chi uve Manipur tingnoi hon Starlink communication service among povetin SpaceX billionaire founder Elon Musk in suhtheng na anay dai het thei chu ache sa December ni simsom lugup ni hua Indian Army Spare Corps on Manipur tinghang le phaicham gama joint operation anei uvin sniper automatic rifle so jaw na in mancha sonilako anma do hi Spare Corps in akimando mancha ho limzong ana the thang uvin chila achun Starlink labor logo jaw na khat zong na jaw hize chun mi zo sen hi chithung noi ho chun Starlink communication service so aman u hiding gin mo thu social media nata lang u hi social media mi pi lung op kaina sulhap na ding in Elon Musk in Manipur thingnoi hon Starlink aman lo u ahidan suhtheng na ahne in hi Starlink service hi India akimanding ki phalnai lo hin hezichin company in India gamsunga service ki manding ki phalpi theinai lo hi tin suhtheng na ahne in hi India ten National Security Advisor Ajit Dover lamkaina India palai ho China to Special Representative Stock somnilathum chan nanai ding China alhun to kiran in janhin Chinese Foreign Minister Wang Ji chu Beijing hanaki mo pi uve India palai hon China avel uhi kumnga zawa amasapen hin India China ke ka ki hona nung pen chu Delhi 2019 anu hi he thei khachu ache sa October ha achu Indian Prime Minister Narendra Modi le Chinese President Xi Jinping chu Russia Bridge Summit mpena anaki mulhan gamte ni ki ka ki hauna su zabding thuluna anai hlan hi jane Ajit Dover le China Foreign Minister kimuto na achu line of actual control alesia chamna le bitna aumna ding chule Eastern Ladakh buina asozo apat gamte ni ki ka ki zopna ahoi mo semphat apoi modan ho asai khomlon ding ta san hi jana Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jin-in Thusoh mi ho to ki holim na China te hi India to pangkho ma kinup to na chom le khalakhat kita san to na theini dinga pan lakhom num hidan anat phongdo in hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phal chibe